बेलाइखे हामबाय दिनै 26 तारिख मार्च 2021 आईपीएफटी सुनामुरा काथालिया विभागीय कमिटिनि अंगै मनाइपाथार अंचल जाताखला गामियाव दिनै आईपीएफटी अंगै जयनिं प्रग्राम खालायजाखा बे बोसोरनि 6 तारिख एप्रिल ससासित जिला परिषद आइकबा एडीसी नि इलेक्शन अंगनानै थाङै दंगौ आव इलेक्शन आईपीएफटी नङै बातायनाय 22 नং काथालिया मिर्जा राजापुरनि कैंडिडेट न गोबां बुटबाय कप्लाय खायनायनि बागै सालब्रुम अमा हायख्लायनो सिनि जयनिं प्रग्राम चलेवै दंगौ जों लोकरकना बेलायखना हामबाय मारुओ दिनै आईपीएफटी नि थानिबो दिनै पयतो खालायै सारा 22 नं काथालिया मिर्जा राजापुरनि सिनि जत रांचाकनि भोटार्स रक आईपीएफटी नि चबावो 12.5 लाख तिप्रासानि थिनांनि बागै पाइथाकनि सल्यूशन एडीसी आमचाइना कताल हास्ते तिप्रालेन सामनानि नांगौ ए तिप्रालेन सामनानि थां तानिबो दिनै जत पलिटिकल पार्टी अ 22 नं काथालिया मिर्जा राजापुर तंमानि बिसिंग फनो जतनिस्लै लोकरक और बेलायखना खातंग जाक आईपीएफटी नि कैंडिडेट न बरक तिने खाफुर जागै तिने और जागावासिनि जयनिं प्रोग्राम जाताखला गामिनि प्रायसिनि सि अक्रा साक्रा हेकबासिनि लाई थांजाक टीयूजेस नि जरावा आंदोलन खायनाय रक तिने बेलायखना बरक बखातंग थका खाफुर जाक्का abni bagai borok tini jengbai malayai kok salainani bisingo gorwa khlaimani bisingo tini wasini party o borok join khlaipika te borok no sini party ni banana yafarei lamsoknani bagai sokpaijak sini bibagyani president borongmanang Harish Nuatia te bibagyani sini secretary borongmanang sini Dabrojalal Tripura omo haiklai sini atisani central committee ni vice president Central Committee ni Adang barangbanam Poncho Morasing tei jot sini amchani leaders rok tongo omo haiklaina sang lukorok ni thaniwa tini ne joining ni program ni bisingti khlaiei kobongnani mochungo on behalf of IPFT ni 22 nong Kathlia Mirza Rajapur ni candidate dongoi ang lukuni thaniwa kobongnani mochungo kebo orai poroi tangthong jong tini 12 boshor आंदोलन khlaithaniwa bas kangos ti pralen maya sak jarati khle sini naharmung abno jong satik babe କାର୍ଯ୍যକାରୀ khlainani bagai लोकरकनि थानिबो संतेबो अमो हाय इलेक्शन सकांगो जत आमचाइनि तंनाय रखनबो हायनो जों लामसागो जतन फायनानि बागै